Biyag di tao. Hello gagayam! Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagundaway, isagot mi kada kayo. Ti part 23 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Nagamamuan nyo itinobiam, Dani? Katrabaho, mama. Anya? Napintas ka na singpat ni Myra, mama. Wan? Napintas. Ngambalo matlakas kan ka. Kan tirigat na. At damat maysa nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda. Apay, di mo mapanunot, anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga ubing. Mama, adda may nga anak ko. Adamot may nga anak ni Myra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, jay balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta. Oray ko ma, no awan anak na. Mama. At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na ken ka, kan ti anak mo. Ni Myra ti ayatak, mama. Basta, jak kayat day jay aparakan ka. Ulitak, Dani, balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Lasakit man para kanyak. Ngam nasaysaya at siguro no waswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay akas tamat ang tibagbaga, Myra. Kunak man no ilaban tati ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan ka welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramidin ta. Tapno saan talang agsina. Ay ayatan ka, Myra. Ay ayatan ka, mat. Ngam di na kaya tiinam para kan ka. Awan ti maaramidan ni mama. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayat ta. Pangasim. Anya ka din dahi tagararamidam, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak mamkit din. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Uray mo't ni Dani. Adamat may nga anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Myra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti dahi tangay. Basta man, Jack. Ha? Ni Cecil, ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala ko mga inarim na. Ang awan sa matirik na nakankuha na. Tadi na matpulos inarim. Tamabain. Anyat amom. Amangan no day jay amayra tinagarom iti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag day jay tabalasang. Kan anak ti amigak day jay. Kaalaak ti na. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso amabati ka dito balay. Kahit ti anak ko, mama, ibati o ka di? Ikuyog me, tadamat nga rod trabaho. Manungal daw yo iti papanan nyo, mama. Duawan no talo nga aldaw siguro, iho. Okay, mama. Oh, saan ako na sumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay? Ag-commute ka lang ibati mo ti apo ko ta siyak ti mga awawin. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabin, i-shutdown ko ti computer ko. Tamaturog ako. Rabin, ang madapay la umay. Sino ang tanday tayo? Nakman kita. Sino day ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Apay nga ta. Umaya ka man, Dani. Cecil, nabartag ka. Saan? Nakainom ako lang. Apay, anyat masapul mo. Adalay ba nga?
ante abanang. Si, sumra ka nga rod. Dani, madurog ako dito ya. Ha? Diyan kayo tagang, hindi dyan pala. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pala nga kaya takkan ka. Hindi ka manala mauna yan, ngagpod no kanyak. Iso ngayon turat kanyak pod no. Ah, Ay, ayatan ka, Dani. aniya. Ay, ayatan ka ko na. Anya ngayon matisumbat mo iti dayta. Lading itak. Gamadan ka ayan ayat ko, Cecil. Basta ayatan ka, Dani. Isagot ko ti amin ko kan ka. Kas pamanaknak iti kinapod no kan ka. I love you so much, Dani. Cecil. Good morning, honey. Nailawantan. Sigurado nga inton umay abulan. Masikuga kon. Anya. Masapul nga ikasarnak, Dani. Oo, agsaw ka man Saan apasig asin na ay ti isong sumbat mo kanya? Nakabaso laki din nobyak. Awan ti nagpasulam. Ta saan mo nga asawa day jay? Ah, Malaksit no asawam tayso. Ngam nobyang pailangan mo. kasanong hata da ito yan. Dani, di mo kunaan adinak ay ayatan. Laglagi pam. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rabi. Ah, Namin adu-adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, kay pangagkakan ka? anya. Naka-record? One, danggam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Sana na. Di mon ipanghag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jak i-delete, tapang managnak ko day dyan. At talaga nga ay ayatan na, Dani. Makaamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasar mo day siya, babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jak ay ayatin da jay. Sinulisog na klaan. No talaga napudno ka kanyak. Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko ma. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ay ayatek. Agsinatan. Anda na pasama kiti nagbautan niyo iti dayjay babae. Sigurado adi na kansar dengan dayjay. Nang runan nagsikugan. Myra, sikat ay ayatek. Waswasan tanti amin kadata kunakmat. Agpagpakaasyak. Agparinto mga itisang wana, Myra. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Jak kabalan ti may adayokan ka. Sikat ay ayatek. Ladingitak. Ngam day to'y langan ti amo ka panuspusan. Tapnaguli magmatan ti panunod ko. Ipamaysam langan ti atensyon mo iti dayjay babae. Agsinatan. Ay ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na kastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isong agsinatalangan. Myra. Papanam nga rudan, iho. Iti balay ti gayam ko, papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tunggal makitkitak ni Myra. Iho. Basol ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikog. Bastawan pala ti amok ng isungbat ita, papa. Agpak niyak may lang. Tap na makapanunutak anayng bag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di ka ginti di amo. Amo, ka nagtulagan nyo da ita abanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti dayta. Uwan,
Nagbaligi kayo iti plano yo. Ngam kita ti bunga ti aramin yo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan akta. Agsublin tumot lang, daychay. Kasano ama sigurado, Breta? Basta, agsublin tumot lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Ah, Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asaan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumot lang, daychay, kat pakasarandan ni Cecil. hello, Mama. Agawid kan dito'y balay, masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan, Dani, pangasim. Maasik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, Mama. Diyak agawid. Soportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan kung ay ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat. Itian niya aga po nga ikasar ko. Kat diyak mat ay ayatin, Mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog na lang, Mama. Ulitek. Diyak pagtalikodan ti responsibilidad ko iti putot ko kan kuana, Mama. Ngam diyak mabalin nga ikalaysa. Tasaan ko nga ay ayatin. Naipas nga konti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Lading itak. Diyak mapilit ti bagik, Cecil. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak ditoy. Nagrigat gayam ti aguray iti awan. Iso asige. Diyak mabalin nga ipilit ti bagik. Pumanaw kamin iti anak ta dito'y balayo. Agsubli kan dito'y. Ah, Di kagdanag. Diyak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka na tamang sarong karakan ko na. Dani, Wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na ka dipastrakan. ay saanan? Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Ah, Apay nga da ka. Ang mga numaamuan ti asawa mga da ka dito eh. saan kong asawa na jay? Pimanaw ni Jibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti amin ka data. Tawanan ti lapad. Pimanaw na jay, Cecil. Lading itak, Dani. Ngam, adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umadanin ti panagkasarmi. Kat no kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti panagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho, gusto ko man na nabartagaan. Itay ka pa'y lang akin inuman ako. Abay ngayon sukat na di babae nga ayatag, Mama. Abay! Iho, panag ko na, saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa, iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Mayra, Mama. Isuti, kaya ko may kasar. Ay, ayatag ni Mayra. Ngam, abay ang astoy, tinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngam awan pa ilang tiyanak ta. Sa di numan nga tan tinapnapanan na. Jakam mo, ngam amangan no nabartag mananday chay no sumangpat. Di naman inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartag day chay, basta di na inaramat tilukan na. Anyan. Kanayo nagtipa nagbarbartag na. Sana sisigod nga kininom. Nga manipod na paay kan ni Mayra. Nagbalinan na kasjay. Ay, Kasang biyag ko, intad mo akalat, amak, at tanti anak ta. tagustuhan pa yan. Aray no. Kaasimot ti anak ta. Agsangit manan. Ala, intasabtan ni Dani. Dani, iho,
Itatanamunawan ka. Agsarita ta ko mga anak ko. Mama, Saan ka asigot akasta? Awan Apolos Bishop idi. Ngam ita, danda ni inaldaw matan ngagpartag ka. pasensya kayon, Mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawanan ti serserbi ti biyag ko. Amok ang apukin ni Mayra ti pagkaskas taam, anak ko. Isa apakawanan na ko, ma. Dakkel ti basol ko, gapo iti inaramit ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sigut, anopyam. No sana gapo kanya. Nalabit, da kayo ti nagkatuluyan. Kat nalabit, saan ka akasta ita? Naragsak ka kumaiti sidong tinopyam. No da kayo ti nagkatuluyan. Mama, Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin. Jakla kuman inaramit ti kasjay. Impamuspusak ti amin. Tapno agsina kayo itinopyam. Nagbaligi aak. Ngamjak ninamnama asikamot gayam ti agbalin akaasi. Gapo iti aramit ko. Isa apakawanan na ko, mahiho. wala. Lipatan yung dadya, Mama. Ikarigatak ti maglipat. Pilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigod ano biyak. Tanami ris ko. Asyak mo't latag balin anak kakaasi. No sa anak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, Mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadwa kasi mang puwet. Ni Aileen. Aileen, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmano at? Kasya na katitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. No kasta, ikasarmon tinopyam, iho. Huwan, Mama. Nasingpot ni Aileen. Kinana ka mabalasang. Wan, iho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopyam. Tanadlaw kumatday takan ko na. Kan may sa, awanan ti rumba nga pagtanagam, anak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mong asawaan, adakan ka dayta. Saan ako na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa, manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalawas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kon ti amin. Talaga siguro, asan ada kami ka ni Mayra tinaykari para iti tunggal may sa, Mama. Uhan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intad ti Diyos aparakan ka. Iso sige. Tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina kadatayo. Amin. Biyag, ti tao. Anya matanti kastoy panagbiag. Ha? Apa yan? Mayroon na kay. Anyat pagpupudutam asim mang pwet. Adda ka di ka apam. Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo... Oson! Rumuwarak mo lang. Papanamanan.
Ay na pare, isatam lang data. Uwan pare, dahito lang mo tiyamok solusyon iti problema kay arak. Una pare, ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only. Uwan pare, iso nga agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin na ti ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi ang sakit? Kat parbangunan iti simmangpat ka. Kan kasta una ya bartag mo. Kastaya? Intulod na kadi kumparim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Karerain ko. Pangasin tadi naksirmunan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat dayto aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang ang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal iti panunot mo. Kat malagip mulat ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kong dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta intamakimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturog kan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iti simbaan eh. Inkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho, tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod edin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang, tanukas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak laang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon, tanubagbagaak, bala subas ti sumbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka asi ti Diyos. Patsek adi na itulok ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada asi ka timang isungsungsung ni Raymart nga agbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan nagiti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mo tapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Sikat tinang isungsung ni Raymart nga agbartag. Manipod ka no, idin nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsong kanyak. Anya? Gatuan.
Isaw, ti mangisungsungsung kanya. Palso day ta, damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanya kamapanag siya. Wan ata nakasursuro kat nga rudan. Insurom nga agbisyo. Tala ka man, matibab ka na. Tarabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay ka matan. Nagbababawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanya ka. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na, no kasta, ti kayat mo. Ha! Sikatin nang ibagay ti kasta, ha? Ha! Ti ko namjak maaramid ti pumanaw. Wan! Pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay damon, tap na malpasan. Apay manan. Kasangsangpot mo pa ilaang ngam nagunagan ti sannaay mo. Ay, problema. Problema ti? Ada na ka din nung parko taksi bakit. Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya? Akin basol nga Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta kunakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanam manen. Inak iliw-liwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliw-liwag da ito parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ora siya, jackpot yan ibagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaiso ti arak makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. Ano kaya't mo pat nagta dito Tayo inom ta kami na swildok. Amangan mo agungat ni bakat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May tawan asawa na. Tawan mang sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, sakti ka. Tularin akon. Sinamot na ni bakat mo. Tapno, awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag Tapno, matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita, Pards. Uray, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan kuha na. Ano saklatan? Ti hinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasaron ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon ay dayta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon dayta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amo anak ko paset ti panang subok ti Diyos kada tayo dayta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam.
Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamatan ako. Nanang, Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax sige pare. Kayat ko dita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Ay ko na. Isang magsagana ka tama pantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramiden nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinatan. Ala saan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamjasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan nagitito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akon pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yan nagbanagak. Diyak maglunti kasto yan nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Ang ingat ka balak. Dili asawak. Raymart lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti itten tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. No natibkar ka amang saranget kadagiti panubo kadumteng iti biyag mo. Awan ti rumbeng a pagdanagam. Tadda ni Apo Diyos amang bayabay kan ka. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat to'y pagayamyo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao. No adda kasapulan ti maysa a tao nagsaya at unay kan ka. Ngam no makita da nga awanan ka, ikuspil da ka, nga ultimo mismo akabagyam wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agbayadak manan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko no bigat. Kuyugan naktawang.
Wan, Lola. Lola. Ananusan nakapagadalan, ha? Tano makalpasak, kat makasapulak iti trabaho, di kay tubaybayan. Ay naapo, pagrabang timang paadalkan ka. Taapo ko kakit nga road. Ay, naimbaglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amon no niya tinagtungtong palan tibiyag ko ita. Apo, Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngem di nak pa'y malagip asarong karan. ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakariknak iti pamatag ti pudpudno nga ina. Wen, apo, ipatpatag ka nga minunay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyaman iti day ta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Wen, anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Pailaang to'y duwagasaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti apo ko yung kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tula numakalpas ni Alden iti panagadal na. At dakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yung. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo, tadalaangan ti yawat yung kanya. Ay may sala a semestre ti urayan. Makalpas tun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden, nayunak taon ti itad ko kan ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay dia? Ada paborito yung ikan iti kwarta? Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mo. Sa di pa'y makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin amasakbayan na. May samot na dya kapsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karanda nanang kandagiti kakabsat ko. Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya do ti balay. Uno, sumurot kayo. Intay adwa iti balay dananang. Ay saanan, apok. Si kalatan ti bapan. Ang mga numakangagak manan iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso asikalatan ti mapan, apok. Agbati akon. Naimbag nga orasyon, nanang. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta kanak ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanang. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandagiti kakabsat ko. Ala nga rod, sumrakan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay ha. Tagungot ti asawak. Di na kayat ti senyorito. Una nang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawid. Ha? Imbagak kanina nga umianak diti balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha? Uray ti salas ti pagturuga ko na. Ay. Di mo pagidaan dyan, sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawid kakit din. Masikuranak no da sa bali atawa makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso mabalin mo ti agawid.
Sige nga, Rod. Tata. Nay, nagawid kamot apaw. Kunak man no kunaam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabaho yak, Lola. Amangan ngamin no sa anak ang makaturog ijay. Anya, mala sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam amaturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, Lola. Mala, agin anak ka nga rod apaw. Tain nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawanan na kumapo. No inulbudak ni Lolak. Jak ngamin kayat amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Jak kumakayat ama iraman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton alda ti klasik, ante. Oh, awan gayam klase. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kuwa matagsapulik ti pagkwartaam. Tapno adda pangalami ti kwartam nga aramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa'y ngamin kadagiti murong may ni Lola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. No nasapa ka kumanagreeng, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me? Sana bali, ante. Tainton makagraduarak. Agsubali takto ko ni Lola. Jak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tamay stress lang, no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayaw, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaang. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo anaimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad adal di ka, anakam. Siyak matla ti mabalin ang makatulong kan ko, na. Ni, dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tekter aramidan da. Kapilitan nakas jet aramidan da, di yung mo't ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agrebrebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga apo ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon iti balay. Tay jayan ti pagnaadan nyo. Pag sidaan da kay iti naima si Jay. Kandi kay ito agtrabaho. Tasyak taglabay ti kawusyo, Nanang. Saan nga road? Lading itag. Ngamjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka mat? Wana, tay palagip ko ti pagrabungam kanyal din nga anak mo, Manang. Apay talaga linipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naading ko amumot nga upat dagiti anak mi kini Robert. Gaputag pension ni Nanang. Ipabaklay mo mataminan kan kuha na ti magastos para iti anak mo. Ay, madi-mati kasta ha? Tani, saan matlamay may sa ti apo ko ni Nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapurwakan iti pensyon na. Tani Alden latan ti mayran ranod. Sige tani, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mo't dahi akabsat ko. Naapal unay. Adto'y tinayan ti sildok, bakit? Inkanto'y katangan na kiti anak tayo tibado da. Sapatos, kanda dumapay, ah? Wan lang ay. Ang ganda para lang ka na kiti anak tayo ta kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasang, ah? Wan. Sana bale, taadda ni Nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni Nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, ti pangibukbukam iti atensyon mo. Wan, Robert.
Lakay, imawag ni Nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man. Wan, lakay. Ngamjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga nusikan tumot lang tiag gastos iti pagsasangwan tayo. O di uray saan ito kasta. Kunamot ni Nanang nga isuntukan no ti makaamoy ti handa. Sige nga rod. Mapantayo. Tapnawan ni Bagbagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ken rumbang laan ni alis ti mangi marcha ta iso ti inana. Ay, katuan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong mo at kadag iti kakabsat na. No kasta, ni Nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, Manang? Katuan anya pa'y ngay. Naimbag kin ni Nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kin ni bayaw mo. Asawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni Nanang daytoy. Ta nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anakan. Ay na, naimbag ka pa. Ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Diyay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Agyaman nak, auntie. Alden, agsarita taman baraw. Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pa dito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Nay, di kanto ko mamangliplipat Laglagi pam. Upat iti kakabsat mo anas kinatulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabit la daytan. Nay, kaya't ko lang nga ipalagip ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali a tao. Una ti pamilyam. Da kami adadakkel mo, ken dagiti kakabsat mo. Tano awan ti inam, awan kamat dito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapol kamutan iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pala ijayan ni Nanang. Naikadak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti boss mi. Anya, kasano apang madakas ti naramid da? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagbabasol da. Anya? Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagbabasol da kanya. Api ngay nga inikat da ka adagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Baybay amon. Diyak kaya't adumakil ti gulo. Dua kami iti ibagpagad akabit ko ti inikat ti boss. Anya? Isong agsapol ka iti trabaho. Tanay, may stambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung ti aggastos diti balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayon. Kayan agyaman ak unay ti sakripisyo yo para kanyak nga apo kayo. Ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo ukaw. Nakasingsingpot ka. Una, nakasingsingpot kayo mat kanyak, Lola. Aywan, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo ag-relax. Ipasyar kayo man. Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanun, Barok. Ha? Apay ka diante? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo kadag iti addim, Barok, tani. Awanan kami ita. Wala, ante. Adto iti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrab-trabaho amaya. Di la mabalin anayunam, Barok.
Uray anayam ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan me. Kan masapsapol mi na iti kusina. Ay, naibangkok mo't kami ng ti kwarta, kanti. Ay, kaano aya mangirwar ka, Barok? Ha? Ay, diyan ka mo, anti. Ala, inton mangirwar kan to, ilak aman da kamin tawan. Pangaasim ko makaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakak kan Robert. Kapingada ka dito eh. Pumanaw kan. Pudno gayang nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Pumanaw kan kunak, met. Di nakpagpungtutan ta mga noan niya pati maaramid ko kan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora itanti ay ayatan. Iso apumanaw kan. Di ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtenak to iti sustento lagi ka anak ko. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan kaya asawam nga ay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurutan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Mala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay. Apay ay anak ka. Mangtod kay mamatiti kwartayo tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwartana. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ti pensyon na idagad adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin ije asawam. Ta sumapol iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daytan. Gusto daytan, nanang. Anti. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuha na. Bakitin? Ngim obligaan nyo pa lamang tad iti kwartayo? Ah? Itatad dan trabaho, Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo tayo iti utang mo na imbaga nakam. Isa mang tad ka iti wartam. Awan maitad ko, anti. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Ha? Kat dagiti kakabsat mong ay anak ko. No da mabati as well, Doc. Wen, mangtedak takakabsat ko dagita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak itipod no apam matagtimay sa nga ina. Iso ano adama itid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam ti asitkam, inton sika ti agkasapulan. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag, ti tao. Numaminsan, gapu iti pan nakakumikom tayo para iti masakbayan ti ipatpadag tayo a pamilya, malipatan tayo mat ti mismo hamasakbayan ti biyag tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yun, Nana. Jakay, balasang ko si kamat gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, Nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw, payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bonitay. Wen, Nana,
Tapanaglalamin manen ita. Talaga bilibakken ka balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakaw. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakaw. Tapagpunas itiling at no napudot. Ay kat mabalin lataan na. Nala, mangpiliak man nga ro di talakaw. Tanay kasapulak ti medyas ken bunite, tanalamin ita. Tatang, kayat na kayo kano ang makasarita tinobyok. Apay, anyat di baga na agluray. Kwa, dumanon dansan, tatang. Anya? Ay, makiasawa ka na nakaw. Uwan ko tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jay nubyaw, mapagkasaran niyaw. Adda, tatang. Sa bagay, natalgid mo't kiti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pait. Kang runaan ti amin. Ada kay mutan iti husto nga edad. Isu nga awan problema kanyak. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyaw. Yakay adak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain metan sa anak at tumulong tatang. Ay naanak ko. Ingka kaagtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan asam ko ang makisala. Amo yung matday tatang. Ay na, say-sayangam ti gundaway anak ka. Ay, ado ti dayo ang babaros. Barang adamo makasirpat kang ka. Rugyan dakmanin ako nagtatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y ar-aramidok. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tain nakpay agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikugak. Anya? Ala ka! Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikog kamutan. Makiasawa ka nga rudin ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyom, Joy? Ni Jeremy manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak danana sita. Anya? Inauna akiti dua atawon. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pa'y laang. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok. Agnaada kun iji balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo, sakay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat, taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti panakiasawa kada kayo. Manang. Ay napasensyakan iti panagsasaok ading ko. Ngam aklonak, nasakit tinakam ko, ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa kamutan. Hay, makaam kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailang amin maibusan iti lalaki. Malakpasin siya mo ni Manang Mau. Napanugla siguro ang napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ka inukwa. Malalala. Pagsasaritaan tayo anaimbag. Noon niya tirumbang ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyak ton ti makaamong agtrabaho. Laging itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaang iti-itid ti asawak akwarta. Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismo to nga asawak. Iso asumapol kalaangan iti sabali nga armam. Taawan mauray mo kanyak. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap nag-iti trabaho dito lugar tayo? Kurangam ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti agabrod, tatang.
Padasat tigasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplanaw mamaki asawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adwa. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubiyaw. Lunam nga minan ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agar-aram kang ka. Ay natatang, awan pa'y planok amaki asawa. Sa anak pa'y mat-anabakutan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwin hanggang kaanon tupay amaki asawa ka ngay mat. No talaga mo lang ada planom amangga di balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road akas na agtatakaw dayta. Kala at adumteng saan ang mapakpakadaan. Ay, Kinapay aya ada kayo ti madanagan. Jak to pa'y madanagan. Da kayon tulakit din. Dumteng tulat ta ka di tatang. Ay na. Agyaman na. Oras manan ti panag-ina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw tao. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ang ano sa kuna? Tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanakmat. Iso anaga sa taklat na, nga oray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanan dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kastamatan nagitinted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan. Masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katluntun da ito yung anak ko. Kan uray ni manang Glory. Masikugmet. Ha? May ka manumatan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wano as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawan. Nasuro ka na 30 ti tawan mo. Kayat mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti tawan na. Jak mat itulok ang mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ije abroad, paray. ay, wine maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay nahay, jak amaw kong kuwana. Awamayam mamuna, nobyo na. Hey. Amangan no mabakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwin Awaan ti makunak iti dayjay nga anak kao. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel nan ti balayaw. Wine, iso ti mangmang ta iti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak kao. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latan tar aramidak. Agtrabaho. Kahit na nakasweldo pauitak ni tatang kandagiti kakapsat ko. Ay, trabaho latan tar aramidak. Kastoy kadilatan aging gamataya. Agsarmi nga ket di man ta sa anak pa'y mat makaturog.
talaga abo maketak meten abalasang. Madlawan iti langak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Diyak pa'y napupuutan nun. Dandani akmat gaya mo nag-40. Ay na, agba akak samot ngagpayson. Diyak mat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Katkas taunay ababawi da asaan anak ki asawa. So ano mabalin? Ay, diyak kayat tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, agforgudak to siguron. Tabarang makaasawa ak tupay. Diyak lakit di kayat ti agbaak. Nasayaan may tasaan kan ngagsubli iti abroad anak ka. Adan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kayat mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawa lat kurang kan. Tatang. Apay, talaga ka di nga awanan planom ama ki asawa. Isungarod anagawid akong tatang. Kasangwak meten ti may papan iti bagi. Kuwan anak ko. Rumbeng laeng tanay. Dan tani 40 mon. Nakaapapal dagiti katawanak ngaglabas dito'y balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami, pay, Jackie. Balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid kamot anak katanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid, Ay, wala na. Sige, labasan da ka, pay. Wala na. Dalugan ang nagsardeng iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam, iso nga imay. Anya? Nabayagan nagpukaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka, napanmet nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang, sige, tain naksabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa makaro ba ti papanan na. Iti balay ti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Adamat kadwa na ababae. Kandwa nga ubing tatang. Ngagpaysaw. Pamilya na nga tadagita kakadwa na? No kasta, adan asawam, Jimmy? Jackie. Duwan na kita anak mi? Kasta ka di? Sika nga manumot ti anak yo iti asawam? Awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apa ngay? Agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan kadwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iti balay mi. Anya? Ay saan? Diyak kaya ta nakababa-enjoy. Ala, pagbainam ko makit na singpot ti asawa. Uray pay, basta mabainak. Didak pa kadanagan dito'y. Takabailak nga uray awan kadwak. Sigurado ka, manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrobot ka. Dagasan da kain ton madamdama. Papanan tayo? Intayo ag-swimming. Anya? Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan mabalin? Si kangarod ti kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga ag-relax ka mat, manang. Anya? Da tayo laang ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Ngam, alaman laangan.
patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din tanasingpet dagiti kakabsat ko kanyak. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat a nasisingpat. Diyos ko. Hello, manang! Ada kami manang kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids! Ag-bless kayo kanya, Antiyo. Ag-bless kami, Auntie. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti nga ubing. Kaslaan na ko idan. When isudan ti bilang mong anak mo, manang. Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka dito balay. Tapno saan ka ama boring. Kan, adto ti kwarta, manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay, No dape ka sa pulam, ibagam laang manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon damat nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan ti kidawag pay. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakabsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanya, ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur-uray iti anyaman asukat na itulong ko kada kayo. Umdasan apakaragsaka, no makadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kayat ti makipagnaed kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable no dito'y balay ti pagnaed ha. Ay katuan saan da ka mabali napilitan? No nasaya at ti panagpuspusom, saan ngay palubos ti Diyos nga agbanag ka nakakaasi, at dalatawagas na amang paragsak kan ka. Bueno gagayem ditaan ti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti bagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao. Gapu iti kinangato ti pride, imbes nga urnusan ti saan na pagkikinawatan ti pamilya, saan tapanagibalas ta aramidan da kat awan pakibyangan da, numarakrak ti pamilya da. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pay. Agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit manan asarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Iso nga gabrodak man langan. Anya? Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ikati adda trabaho na. Ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abroadam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang, iso tulungan na ko ma. O sige, asikaswam nga roden ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw Virgina Adama niya balayan, ison ati pangibatsyam kadagiti ubeng, tadyak masangaw. Sige nga rod nanang,
Adamot trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko lang ang tipangibat tsak kadagiti anak ta, mani. Malala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka ni ti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti pan nakabambanog ko day, jay. Pakawanan na, bakit? Lipatan mo day, jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta, Wan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim, Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak dagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo ngay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kini manang mo, timang itulod kan ka ija airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ija airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala. Bay, antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabahom ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek, nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginanaka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarin. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man Ay, sumrakan. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubing, ipag. Adada ijay silid. Mabiit laang tayabak ida, bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay. Adakan kadagitan nakyaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Wen, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kong kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niyaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubeng. Ay, jak mo dayandan. Andadan sa ije likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan, apay ngay akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jak mo't mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da, aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga road. Ayan ti amada ngay. Kunak man no iso timang bambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi da pala yan. Jak amol tinapnapanan na.
Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ilati mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mati pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan dagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asa anda matartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan, ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agawid, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day chaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita ah. Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na ah. Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailak met. Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan matan ngay mawawag? Wan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngam padasek manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta nakontak kamat laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamat agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga sawak. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo kadi ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Ken agpaw ka kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang adagiti anak ko. O sige tani, simang putin ti amok. Bye! Ate nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, Lesley. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak kaw. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. Di agawid kan. Ngamapeng agsangsangit ka. Sanda ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak ngamin kadakwada, manang. Agpagpakasiyak.
Pawitan dag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo dito? Kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko ma. Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaang wanuan niya. Masikugak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya? Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat anak ko. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusan tayo tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha? Imbag no kaya pa iti anak ko ni Jenny, abalayan. Nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tadamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak kuma. Ay, pag-business mo lang ang ti kwartang aramatem nga agaprod. Saan ko alin niya tag-business, manang? Ay, amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kayat ko ngamin nga isaganaan itinapintas sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Ay, panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wano saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wan, manang. Da kayo lakuman ti makaamumanan kadagiti anak ko, Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wan, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wan, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman Una nang. Nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panagabroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay, sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Ha? Manny? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yan na pan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Uray siyak. Rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery iti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan.
Satan to agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, ha? Nakabaso lang kita kalabas kan ka. Ang nabayagan asin ni Nar, di babaik. Pakawanan nakmat, Manny. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan kan, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, Manny. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailaan aging gaita. Ay-ayatan ka mat, Manny. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng ti kinaragsakyaw. Si kamanay, di kan agbababae, ah. Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, ah. Wen, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Wen, nang. Kat di ko mga rudbaybay andag iti anak mi, ah. Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko. Agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay, kawan, ah. Day talagayam. Apokok dagitan nay. Baybay akit idan. No nakabasol ka, agpakumbaba ka, kat agkid daw ka iti pamakawan, tapno maurnos metlaeng ti saan a pagkikin na awatan. Bueno, gagayem ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin, kat di yo kumalipatan ti like, share kan subscribe, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. God bless kada kayo amin! Biyag, ti tao. No nasingpet, wano naanos kay ti pada matao, ado dagiti umabusukan ka. Kat mangnamna madalatan itited matulong kadakwada, aging ka amaibusan ka. Kat nawanan kan, maalada pay lati manglukukan ka. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hi! Siyak ni Jelly! Si kanyat nagan mo? Angel. Insuro ta ka din teramidam dito yung department store? Wan. Kinasarita nak ti supervisor itay. Kasta ka di? Ay, no dadi mo amo. Agdamag ka lang kanya ka? Wan, Jelly. Agyaman nak unay. Awan na nyaman na. Basta manipod ita, agayam ta na. Katwan Ay na, manmanutikas kanya ka nasingpot dito'y mall. Dagiti dadum a sales lady dito'y nagsusuplada da. Siyaklaan ti friendly kadakwada. Iso ano dadamagam, di kagbabay nga umasidag kanya kwen? Wan, Jelly. Angel, pa nagsusweldo ita. Nagsweldo ka ka din? Saan pa, Jelly? Ingkagsweldo na, ta-lunch time man. Urayan ka tagkuyog tama pa nag-lunch. Sige, Jelly. Ay, tinasayat? Umay ka, kuyugan ka ma pa nagsweldo. Nala, mangan ka ha? Di kagbabain. Nabayada kung tinorder ta kananta. Ala, si kamot ang tinagbayad iti kaninta, Jelly. Wan, ilibre ka. Agayam ta nga ron. Ay na, kastuya ka makigayam. Naparaburak.
Sana ka naimot. Sana kas kadagiti daduma akatrabahwanta. Nagiimot dagichay. Agyaman nakin ka, Jelly. Nakababainan. Sige, bayam, tainton sumaruno. Siyak tumot ti mangilibre kan ka. Ay, saanan. Angam, makamukalat ta, Angel. Tanarigat ti mang pai iti grasya ako nada. Ni Tatang. Hello, Tatang. Ay, hello, Angel. Nagsuldo ka? Tatang. Mangipawit ka man iti paggatan mi ti abunaw, anak ka. Abuno ako matay pagay tayaw. Sige, Tatang. Manuti ka sa pulan nyo. Ay, manot na sweldo, maya. Uray, pawit mo amin na ano ko, Tanangin na ti abuno ita. Mangibati ka lang iti allowance mo, anak ka. Ha? Sige nga ro, Tatang. Agipaw itak inton bigat. Ay, nagnisi ka, bakit? Tayo nagkuti abuno, ginatang ka. Oops! Ay, nay, kunakman lumay sa kabanti ginatang mo nga abuno, lakay. Kurang ti kwarta. Tangin na ti abunaw. Ay, imawag ta anak tay. Amok numano ti impaw it na akwarta. Subra pa day jay ngayong gatang mo kumay ti may sa kaban nga abunaw. Ay, ado pa iti gatangag. Ay, sige tarumwarak. Ada nalipatak a ginatang. Anya, maluman, papanampay laan. Itan, ta importante na ijay. Sige. Ay papanam ka ding agpaysaw. Ada nga ron nalipatak a ginatang. Ay, unay kan, aya. Mapan ka man aginuman. Saan? Ay, masapa ka nga ron nga gawin di kag pakarabi ay. Angel. Ha? Oh, Jelly, apa yan? Apa yung agsangsangit ka? Anda problema, friend. Apay? Pinagsasawan naktilan lady. Ha? Apay, anyat basol mo? Kababayin ko mga ibagad ay ito'y. Anda ngamin utang ko nga abang kan ko, ana. May sabulan nga abang. Ha? Papapanawan nak nga rodan. Ngamawan mat amo ka papanaan. Ala, kaasi kamot nga rod. Ano kas na, Jelly? Ay, umay kan ay iti kwarto apag-abangak. Ha? Kababain samat? Saan? Si siyak laang nga agab-abang ijay. Sige man nga rod. Ure paggudwaan ta ti abang, friend. O sige, umakar kan iti ayan ko. Nagbanglumot ng tilinutom, Angel. Nalaing kamot gayam nga agluto. Saan mo't? Trying hard laang. Ala, manganta nga rudan. Mabisina ko. Nagsweldo kan, friend? Wan, si Kangay. Wan ngam. Naragrag ko ti wallet ko. Anya, nakaragragam. Sapulin ta Tulungan ka amang sapul. Sinapul ko. Ngamawan na talaga. Adan samot nakapidutin, friend. Sayang di kwartak. Awanan, sapay kasusweldok launa Pangalaak ngayon iti allowance ko. Alam, di ka agsangit friend. Ay ayak nga minti bagik. Tapi akas lag mamala sa kakanayon no may papaniti kwarta. Kaasi akmet, friend. Ala, masukatan to iti dakdakkel, friend. Friend, mabali na pautangan nakpay langit ti kwartam. Win sige, paggudwaan tan ti sweldo, Jelly. Hello, anak kaw. Nagsweldo ka? Win, Tatang. Ay, kapag iso nga ro tayo awag ko gumatangak man iti abunaw. Abunwak dagiti mulak anatag. Intun makaapit mga lakanto iti balunam di ta syudad. Jak pala makapaw iti Tatang. Ngamin, para allowance ko lang tinabati iti sweldo. Anya? Uray 2,000 lang? Awan talaga, Tatang. Sige, bay nga rodain. Imaut nga anak.
Awan utang nanay, baga nakay. Nabartag ka man na asim magbait lakay. Kan apay, asino ti kasurod mau. Anak mo imod na jay. Kunak ngay pawid natin sweldo na. Ay mada ka no nangaramatan na. Nakasarita kiti cellphone dyan anak ta. Adda ka no nang ipabulodan na iti daduma asweldo na. Naku na, hindi ka da boyfriend na, suportahan na. Boyfriend nga ibagbagamay. Ang paisumay! Saan nga, nagpampanunod na dyan nga anak mo? Lalaki ti pangigas, gastusan na iti kwartana. Awan nobyo dyan anak ta. Amo maya? Isa, no umawag daw, bagbagama. Bagama, sana tila pangigas-gastusan na iti sweldo na. Si kaman pa'y lang tagbayan iti abang ta, friend. Nasakit nga minti tiyan ko. Pagpa-check up ko ti sweldo. Ay sige, Jelly. Anya ngayon dahit amarikrik nam. Jack nga rod mo. Talo aldawon da ito asakit ti tiyan ko. Ay, kat ipa-check up mo adagos, tapno masigod no anyaman dayta. Si kapoy lang nga rod ti makamo iti abang ta, Wen, di ka madanagan, friend. Pautangan nakman, Jelly. Awan kwarta ka. Ay na, agpada ta Ure siya, awan kwartak. Nagsusweldo ka, awan kwarta. Imposible daytan. Kagpay sumat. Ay na, ado ti paggasgastusak nana. Sinaam nga minon, ti boylet mo apaggasgastusam. Kwarta mo't la ti habol day jay kun ka. Agtal na kay mamu, nanais ka. Agpada talang at boylet na niya. Nakarkaro pa'y ahot-hot jay boylet mo Ay, problema ti kwarta ita. Apay, awan amom apagutangan iti kwarta. Adda, no kayat mo, sumurot ka kanyak iti dagusme. Katrabahwak day jay. Basta lalaingam ti agartista Kampay ide, si katiinang ko. Agpatulong taken kwa na. Agpamarang ka masakit. Ay sige, day talagayam. Sige, nalakalaang ti agin sa sakit, Jelly. Angel, friend, nasayata dakan. Adda ni nanang ko. Kasta ka di? Ipakadak ko matipanagnaudnan dito'y dagusta. Ay, katwan si Kamat, nasken ka di pa'y lang nga ipakadam dayta. Masakit ni nanang ko, Angel. Iso nga aguyak. Anya? Ala, inka ipa-check up Jelly. Kaasimat. Hawan mo't nga rod kwartak, friend. Marigatan iti uyak na. Ang mga no extra manim dita. Pabulodan nakman. Tapno may pa-check up ko ni nanang ko. Allowance ko la tinabatin. Ngam sige, alaamon, taumutang akton iti sa bali. Agyamanak iti kinaimbag mo, Angel. Nagsingpot kagayam. Awan anyaman na, nana. Kat, kumustan tirik nayo? Madipay lang aron. Kasapulan ka nung amin ang maipa-operaak. Taik katenda tinagado abato ti apro. Dadakkel ka noon. Iso akan ayon ti panagsakit ti tiyan kaw. Kasta ka di, nana? Oan, balasang ko. Awan kortami. Maasya na kiti anak ko. Tana ilumluman iti utang. Nana? Kayat ko pa iti agimbag. Ngamawan ba't pangalaki ti kwarta pagpa-opera. Huray mataya kun ano ko. Ala, di kay agsao iti kasta, nana. Bayan nyo, tamakitin nulungak nga agiremedyo iti kwarta, nana.
Mabainak mo nga umutang iti boss tayo, Angel. At dapay lang amin utang ko kankwana. Anya? Kat ni, masapul ang maopera ko man ni nanang ko. Mabalin ka di tagkid daw iti paborkan ka? Anya day ta, Jelly? Mabalin ka di asikati bumulod ka ni boss? Hanggang di mo ibagbaga binilin ka Ha? Please, Angel. Ay, anay ko. Anay, nagsabik na dyan. Ala? Anay, pankon sabot. Diyak kaya't amaday ti inak, Angel. Kaya't kung aging bagpay ni nanang ko, nga magkasano, awang kwarta, my friend. O sige, syakton ti makaamo ang makisarita kin ni Boss Jelly. Sigurado ka, Angel? Dakil sa una iti bulbuludem, ha? Awan to ti masweldo, na may kaltas iti binulan. Okay lang, sir. Tinapatag at mabulod ko a kwarta. Okay, sika nga ro ti makamo. Pabuludan ka, nga may kaltas ti buludem a kwarta iti binulan a sweldo. When, sir? Oh, adto yan ti kwarta, friend. Ay na, agyaman ako na, friend. Nagsaya at kagayam. Sige, tagrubbat kamin ka ni nanang ko, ha? Mapan kamin iji ospital. Sige, kuyugan kayon amapan iji ospital, friend. Ay, isanan. Agbati kan tagin na nakakit di. Nabannog ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Syaklat tan ti mangkuyog ka ni nanang ko. Darasan nyo ti magnanana. Tapno makapanaw tayon ditoy. Jelly, tay bingay ko Bingayam iti husto ti kwarta nga inted ni Angel. Di naksauran, talinalaing ko tinagartista. Wen, dito yung tipagurayan tayo, tipagluganan tayo. Ay, sige, tanay, nabanuga ko na magmagna. Mala, bingayo mun ati kwarta, Jelly. Madamdaman to ka din. Ngam, saan natanga-tanga idarom, jay gayum mau? Saan? Nasingpot day jay? Kundi na mo tagungat day jay. Isong awan problema. Nagporta-porta! Natayan ti gayam ko, sir. Kastamat tantinan. Wen nga rod, naawanan ka nugayam iti preno ti truck. Iso ana atalan da adwa. Kaasimat dagiti agina, sir. Saan nga aginadagi dya, Angel? Ha? Nabayagan anatay ti ina ni Jelly. Amok ti ina ti gayam mo. Iso nga amok anabayagan anatay. Anya? Api nga rod akas jeti ko na ni Jelly kanyak, sir. Inana ka no di bakit akadwana. Sana pud no dayta. Kat panagkunak. Kasabwat naman ang dayja iti dakas nga aramid na. Ha? Kinapudno na Angel, namayagan nga umut-utang ni Jelly kanyak. Kat sikat ipampampar na. Mabain ka kano nga umutang. Iso abinaon mo kano ni Jelly. Anya? Ala, jak mat binaon ni Jelly nga umutang kada kayo, sir. Wen, amok lata na saan? Tamas agtalakakan ka ng ni Jelly. Amukon ti style ni Jelly. Isukit di ang tinangibaon kanyak nga umutang kada kayo. Tapag paagas ka no ti inana. Anya? Ay sos. Nabiktima na ka nga rod da dya babae. Anya? Ang amala, ikan ka iti konsiderasyon, Angel. Uray di mon bayadan amin ti utang mo. Taabuloy kon ka ni Jelly ti daduma. Nay, anyat mapaspasamak kan kalakay. Ay, apiakas la marigatan ka nga agsaw. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka. Apiakas na tilangam. Marigatan na nga ako, tay. Ay, nay, itaray ka langan ni sa ospital. Ngimato ti presyon ti darayo, tatang. Isuan na atake kayo. Daytan ti bunga ti kanayon apa nagpuyat mong agbarbartak. Awan nga min dengdenggem, anya ngay ita. Makawanan na, Angel. Taginora ka iti kalabas. Kat ibagbagang nga imot ka. Ala, lipatan yun dayjay, tatang.
Tiket di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Mangibangon ang inisabali pa branch ti negosyo, Angel. Ket sikat ipusgak ang mga maton iti dayjay. Anya? Ala, ang mga nadyak kabalanse. Kabailamon. Amo kung ti kababalin mo, tanambayag ka na nagtrabaho kanyak. Isong agtalagakan ka. Ket nayunak to ti seldom, inton maidistino kan iti sabali a branch ti negosyo. Ha? Oh, agyaman sir. Nagsaya at kayo nga amo. Gapo, tanasaya at kamat nga empleyado, Angel. No asino dagiti malukloko, isu dati taripatuan ti apo. Kat no sikatay manglukloko, namnamaam tungarod ti dusam, inton dumteng ti tiyempo. Bueno gagayam di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao. At dadagiti daduma anay kamang asana maawat dagiti na kay kamanganda. Nga uray anya kinasaya at taramiden da, di dalat ta maawat, kat maalada pa itimang padakas, kadakwada. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman ak ta nakaawit kan bakit? Makain na kamit langain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo, bakit? Ay na, saanan, Alan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahil mo't wagas ko, tapno makatulong akan ka. Among matamay sa ako na baldado, bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho? Ay na, saanan. Nintulangan na naibiyang tipagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ako maamarigrigatan nita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalinta na tibkar para iti pamilya abinukal na. Agyaman ak bakit ha? Sapay ko ma, tadi kanto pulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayaten kan tulat na. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Kasano nga, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kunti anak ko. Agtrabaho ka nung aminin, katawan mga wawir iti anak na. Ay, kasano nga tanana. Pasensya kan nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala, nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo, ngamawan mo't maaramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kayat apanawan kayo numabalin. Tama siya nakada kayo. Nangrunakan ka, tas ikalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige, nana. Agsapulak tulaangan iti kasukat yun. Umay kami man, Jane. Da kayo matgayam, nanang. Sumrag kayo, Agyaman kami. Kumusta ti anak ka? Ala, sumrag ta ka nun, anak ka. Tapas pastarakan na tamot to'y ipag mo. Nanang. Nakaturog ni Alan, nanang. Kahit kumusta kayon? Awan trabahom ita, Jane. Sa anak asimrag ita, nanang. Nagawid nga minantay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang putta amasida. Nanang. Adamat pa sida iti ref, nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may.
No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Huh? Malaan lanay, iluton ti insang patamasida. Si katagluto, takababain mat, nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, nanang. Nanang, saan ka makapagbayag dito eh? Saan ka komportable no kadwak ti asawa ti kabsat ko? Oray siyak nga raw. Diyak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin, apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito. Ay, agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutek nga rud mo ti kabsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. Di yawid tayo idan, iji lugar tayo, Day tamot nga rud ti pampanunutek, anak ko. Sige nga raw ta kasaritak di ipag mo. Apay ayawid yo ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikoyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mangaw awer iti apokok ti kwartam. Igatang mula engan iti gatas na. Kandi ka madanagan, tadan nila ni ang mangaw awer iti apokok. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laengan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray ison titang danak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay sana, asino nga itikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy. Ikuyog milaengan dagiti agama ijay balay. Kailiw kun tulakit di idananang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ijay probinsya. Kan awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Diyak kaya panawan ti asawa nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kankwana? Kan apay, di ka mabain kankwana? Ay, di mo laam mo anak ko. Nasaya ti pakpakita na ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane ka. Ay, ayatan nak ti asawa nanang. No ita, ngam di mo laam mo ang mga numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat kamanwan no saan, yawid kayon iti apo ko. Ay, nasaya atadda ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga ita ka lang nga agawid dito probinsya. Ado nga minti na si kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No, kasta. Naibusan, jay impaw it ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako timapan gumatang. Itad mo kanya ti kwarta. Tasyak ti romwar. Alan lakay, adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko matamaawatan nak. Anya day taba kahit? Kurang ngaming ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nudyak imbaga ti planok, Alan. Kinapudno na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngam kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Diyak kayat mo umadayo ka, Jane. Ang kasta ti kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mangagsaksakit tinagam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta.
Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan tirong mga pagdanagam kada kami. Basta agan-anad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak. Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito eh. Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kurtina. Kan agluto ka iti kanan tayo. Saan ka marigatan? Ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok? Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito eh. Sige, agagagetak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend? Wan, trabaho ti mayam dito eh. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga taajak makontak ti cellphone ti asawak. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alin niya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di makasarita ni Alan. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Ha? Sige, baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak ang makariing. Ay, mabiit man lang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Ha? Pagagas? Apay, anya trik-trik na ni Alan, nanang. Agdudumang road balasang ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas na, nanang. Mabain ngamin kan ka. Di na kanukayat nga dapampanunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na dito. Inak ko maipaduktor. Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wala nang, agpawitak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawa Alan. Saanan ngagpapawit. Kaya't ko maawagan ti asawak. Takayat ko apan ken. Nupudno ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan maysa, nadadaalan jay cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-urayak nga umawag ni Jane, ngamawan mat, kanayon nga i-chat ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day jay babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wen, friend, kamaw dyanan na. Makitak manandag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. Wen, friend, awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga, Rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apay adi na kayat anak ko. Ay, di mo pilitan no, di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Huh? Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nagaw-awit ka pailangan.
Alan, apay kasta kamatan. Di na ka din kaya't amakita. Dapay laro pa mo isarang mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di kan agin didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kayat mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalakim. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod na dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsubli iti abroad. Anya? Iso nga imposible nga awan lalakim iti abroad. At lalaki ti imbatim alalakim iti. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya? Kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibaga kakasalita ka, kunadaan nakaturog ka. Kadida kayat amadisturbo ti pannaturog mo. Di ka nang rason. Agsina talangan. Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan akong Jane. Anya ka kadianan. Saan kumamat akas na? Awan mat kinapod no dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Basta ti maibagak. Di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pagpabasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Jak mabalin atob ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak ngarudan iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, sana mabalin. Sana kaya ti baby ti sumurot kan ka. Ha? Di mo pilitan ti apok asumurot kan no di na kayat. Kan Marsa, asino nga iti pangibat siya no agsubli ka iti abroad, o? Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kun anya nga iti ipakan mo iti apokok no di ka agabroad. Awan na. Nanang. Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni manong mo. Ay, wensa. Ita-ipay ana ulimak iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimat ka data ni manong mo anya. Wan nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayo ngamin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso kuma tinasawa na. No sana dimtang dayjay a babae iti biyag ti kapsat ko, ha? Un nga ruda, insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dayjay a babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman na iti abroad. Anya ti kahit asawan na kita nga ibagbagayo. Nanang. Ha? Ha? Sa anak pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin ang pagsasarita niya. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko. Pinayaban na ka, no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan,
Namatiak ang dagos iti imbagbagad dananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. Awan kinapod na dagitay nga imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Ha? Alan, sayang tinapintas at trabaho kijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho kijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agan anat ka ha. Di mo baybayan ti salon at mo. Uray si ka. Agan anat kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan ka, Jane. Nana. Ay, Wen, ipag. Sorry, ano, pinadakis da ka. Iti kabsat ko. Pagbababawian mi tayo jay. Saan da ka akayat? Para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan, aklunan da kan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak. Si kalat tatiin na ti apo ko. Kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. Ala, agpipin na kawan tayo, nanang. Bayaw, tanarigat ni agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Wan, di ka madanakan balasang ko. Tanatalgad dagiti agamam iti puderme. Agan anad ka kumamot iti sabali apagilyan. Wan, di mo baybayan ti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmeten. Tapno makatulong akan kaipag. Tani, saan mat nga ron ang makatrabaho ti kabsat ko. Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong alan. Kanti anak yun. Agyaman na unay bayaw lando. Ay, Lani. No napatagkan ka ti kamang ti pamilyam, ipatag mo mat dagiti napatagkan kuana. Takas ta ti pagwadan a pamilya, agpipinatag, kan nagbibinadang itirigat kan ginawa. Bueno, gagayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, and God bless kada kayo. Amen. Biyag ti tao. Kari nga intayab ti kali, kunadag iti dadduma. Nalakatag karingam narigat at akderan, nuawan pundasyon mo a pagkaptam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Masikuga, Kri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti daytang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ray. Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi ang naragsak? Taad danton anak ta. Saan man? Naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara kamat kat emen eh. Ay-ayatan ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sungbatak tawag ko. Ang mga napatagti bagana. May destino kiti sa bali lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bali busgan na. No di isyak lang. Kat adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Adagami bagak. Anya day ta?
ni Emily. Apay Genobiam? Mama, masikugan. Kastaya? Anya pa lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti da itabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanika 2 bulan ti kalay sa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakis na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan madkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamag tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay kadagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Ado mahawag. Temangan. Ne, baro ano numero? Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawit ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako na. Oo, nailakid din. Naimbaglakid dito tilandledik nakakita. Kasanon, nada nakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigatan nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Ngayon malabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Dapay aramid, ha? Bye. Bye. Api nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't ngay tantan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay pailaang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin, Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko.
Sumrek kayo, Mama. Rehani. Mama, sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan ta ko, ma. Pakawanin da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngam apay anay turad mo tinang isukat kan ko, ana. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Irik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka mandanagan. Nasingput mo't laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan ko na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawagkan ko, ana. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita matiti na saya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumiko makuna yan, Mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikug mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak mo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni namnam mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Yan ako. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagimkin ko, ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din, anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak ang butaramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipatak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo, anak ko. Patsak akaba ilam day ta. Agkamang ka kiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Agyaman na kiti ka, dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayon kanya. Iso adidak ko mapampanawan. Nakapasangay kan, anak ko. Wan, tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, bay amo dere. Sa labale, ta imay ti inana itay. Uray kas di naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami, tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit, anak ko. Di pa mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunod, Mare. Maturog tan, rabiin.
Agbakasyon tayo kumahi probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy ako iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas di nga video call kayo. Sa bali latamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kadi mo mat kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril. Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? Saan, Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun na ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwa nga aldaw. Saan nga rin mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ti asawa kiti trabaho na? Sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga rin komportable nga agawid? No saan ko akadwa ti asawa, Mama? Ha? Sige tane. Adapi aramidag, Mama. Baliwan tayo tumanin ti agsarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Apayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay este, nana, kunak kuman. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nakawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama. Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman tapinatgamtikid daw ko. Di pa nangipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka duayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Iso nga, agyaman na tapinatgamtikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, di ti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-manong nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, di ti apo ko, ki Emily. Please. Mama. Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. Ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga gratdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel,
Amom nga dan anak ko. Ngam apay asyak ti pagdatunam. Sangam das, alapad day ta kanyak. Siga lang tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klulanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam may. Apa kay day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kung amakiinayat manan. Anak, saan kagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pait. Kay patsag nagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Laki din, tatatang ka pa ilang. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, jak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Iso ama siya nakunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong ti aming kabsat. Talaga siguro asan nga isulat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numaladawa kiti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag ti ladingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malang ipasarong karanan. Sige mama. Umay kami, itamad laan. Agyaman na agtanda kayo amag iti iliw ko iti anak ko, Emily. Da kayo iti apo ko, ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman akunay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikumda. Iso asaan da makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balay yu, mama. Sana problema dayta. No kayat yu, umyan kami ita dito'y balay yu. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yu anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rodan. Umay kaming tumanan numaminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas na ti Charyo.
Apay akasla maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada itoy. Mapantayo langan iti doktor, mama. Saanan. Okay aklaan ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ro na. Mapan kamin. Wala ka manitirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa kasla saan ka baka ignanak ka? Pampanunutak ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kaiwan ikuyog mo tapo ka. Tapos agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan matanag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito Ni Emily da ito'y Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni Mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni Mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawalan na ko, ma. Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya di mapagtang mo. Ipatpatig ko na Mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni Mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Nagyamanakin ka, Emily. Italaksil tinaramit ko gan ka. Nagbaling galata na saya at itinak. Anak tayo akong taway. Gagkit daw iti pambakawan gan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon tinapalabas. Siya kapaila nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti enak. Natay, asyak man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama.
Nasakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag nang runa no adda di mo pinatgan akid daw na sakbay apimusay. Ngam no pay kasta, masapol nga klunan tayo dayta taamin tayo, agturong kan ni patay. Bueno, gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag. Ti tao. Numaminsan, itibiyag tagasawa. No adasan da pag kinawatan, sina adagos ti solusyon da. Ngam iti dayta pangadang da, baligi nga ta titungpal na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Juni, bantayan pa'y man ni baby, tada papanak. Papanam ayak at malaman, Jelaine. Inak mangala iti cosmetics nga order dagiti customer ko. Malaman sa kalarumar. Kasangsangput ko lang naggapo iti trabaho, krumor ka man. Nakaluto kan? Saan pa'y Tanaga dumatiin sambot ko nga inarami di tayo nakaturog ti anak ta. Pambaritis mat ngamin ti anak ta. Di na kaya ti pay diso. Nyamot ten. Labambanog da tao nagapo iti construction. Siyak pa'y latag luto mat. Adda ka lang aruden iti balay. Oy, senyor. Apay ti kunam nalakat ti agyan iti balay? Ay sus, no amumla ko matirigat ti agtagi balay. Panunutom kumamat, Juni. Agluto, agdalos, aglabaken agaw-awir. Sa akto pa'y lakat agpuyat iti rabi eh. Tamapuyatan nakmat iti anak ta. Naimbagken ka. Wen! Hustan! Nangabak ka, Angeling! Ay, makaumamot ti kastoy. Nakaluslos siya ngak pa yan ngagtagtagi balay. Iso asumapulak iti pagtrabahuak. Anya? Kit kasalon tanak ta? Asino ti mga awirkin ko na? Ipan ko iti balay dananang Saanan ang masapol ngagtrabaho Ay, ka? basta. Agtrabahoak no kunak agtrabahoak. Awan ti makalapad kanyak. Di sige. Makamu ka nga ruta. Awan tumutlat maramidak nga uran niya pa iti bagbagak. Narabyan ka man na si Mangbot, Jeline? Apay aya. Nag-overtime kami nga rod. Imposible mo dayta na. Kanayon la akastan. Basit la groceria di pagtrab-trabawam. Ag-overtime kayo. Kit no nagsapang agsirsira di groceria pagtrab-trabawam. Kat, anya kumaita. Napan kami madla nagpasyar ka dagiti kakadwak Kasla kalabalasang. Kakaiso na nga damat kwarta kapag lower ko. Imbes nga urnungan tadda kumamot ipangkuang kadagit. Apo! Nakasaumat ni senyor. Apay, ik-ikan nakayamat iti swildom, June. Ay kasano nga itag ko ti swildokin ka? Kadagitimot la pagpapapintas mo ti kagatahan. Maibos mo adagos ti kwarta. No ay na, agulimag kan. Sana tila ibagbagam. Tiket di ko nam talaga nga imot ka. Sana nga imot. Aklunam ka din, June. Imot ka ang asawa. Sige! Apo na yan. Padasam nga idiso talayat mo ta ipabarangay ka. Sige! Idisom! Nanang, adda ka dito ni Jelaine? Nay, apay, di na impakadakan ka ti ipapanan ijay syudad. Anya? Nay, saan mo't nanang? Kado na sapaan nagluwas ita agsapa. Anya? Lukas ta, saan asimri kiti trabaho na? Saan ta nagpasyudad nga road. Anya taramido na dyan, nanang? Ijay kanumutan nga agtrabaho. Dakdakkel kanu ti sweldo na ijay, tamay sa amol ti pagtrabahuan na. Anya? Ay, sapay jak makontak ti cellphone na. Hello? Naimbag man timawag ka, Jelaine. Kalpasan ti mano abulan. Sa akala umawag mo. Apay? Awanan pakibiyangam itanak mo? Isumarod ngayon mawag akta kumusta ti anak ko. Kan, ti anak ko lang ti makagapo, Lipatan na ko, tadan sa bali nga asawak dito'y syudad. Anya? Kanayon tamat lang agapa.
Isungag sinatalangan. Apay, ti ko na nasakit tinagam ko. Awan bibiyang ko. Aramidon ti kayat mo. Basta di mo liplipatan ti anak mo a pinanawam ditoy. Wan, agpaw itak iti kwarta basta adda. Ngam no awan, pasensya. Anya? Ay na, talaga asaanan ang nagawin siya anak ko, Barok. Awan nga ron, nanang. Mawan problema kanyak. Taunay siya. Naumaak mo laking kuanan. San kami ngagkaalaan, nanang? Ay, aniyan. Nasurok la makatawan ang nagkasar kayo. Ngam nagsina kayo matan. Nagkaskasar kayo pa'y langaraod no kasta mo lagayam daramidan yaw. Diyak mo't ngamin amo kasadya iti ugali di anak yun, nanang. Nangato ti pride na. Di na kayat. Ti agpasakop kanyak nga asawa na. So, baybay ako. Awanin pakibiyanga kinkwa na. Gan awan motin pakibiyangan na kanya. Junay. Ayun gayam, nanang. Anusan nyo pa'y langarod nga awirin ti anak miya. Tada kayo mo't ti makatulong kada kami. Ala, wun, bantayak ti apo ko. Saan abalay? Tanapig saak pa'y mo't nga agaw awin. Diyon kanakan. Kaya't mo ti sumurot kanya kay jay lugar da bayaw ko. Intag trabaho jay. Anya trabaho ngay anggal. Agsikyo. Anya. Agsapsapol nga minti agency may itikadwa may. Bagay mo na ito at trabaho. Tadakil ka tao. Kan nabiskid pa iti mamagay. Anggal. Nalaklakan na dyan trabaho. Ngam dyan construction, nagdagsan. Nagrigat ang construction. Inal daw amay nitang ka. Naimbag pa dyan gwardya. Tasan una narigat ti trabaho. Kung napintas dyan agency ngayon ko. Taon time ti panagpasuldo na. Kasladyak mapanawan ti anak ko anggal. Mayadayon ton ti anak ko kanyak no bilang. Ay na. May ruwam mo tumilang. Medyo may kawa ka na, hindi tama. May ruwam mo tumilang. Saan mo problema ang tipag na idam. Adda tay kwarto ng abanga kita. Pagguduan tanto ti abang na. Sige, panunutak pa yan imbag, anggal. Awan ti pagdanagam iti apo ko may. Saan may abaybayan, Junay? Agyamanak na lang. Saan mo't ngamin ang masangon ni tatang ko, nga si kasuan anak ko. Isuada kayo na ati pangibatsakan ko na. Wen, alaagan anos ka, Barok. Awanan ni Jilin nga anak may. Linipat na kayon nga agama. Kanuray da kami, saan na kami na malagip. Tadi na kami pa'y sarong kara noon. Wala nga rod Ngam paibayaan nyo, nana. Nonya tikat na aramidan. Makamon iti biyag na. Angam no daddo madandanagan nakmut, Barok. Amangan mo't no danda ka sa napasamak kan kwa na. Iso asaanan nga agparparik na apulos. Ay, saan mo't siguro, nanang? Talaga la siguro adinan kaya ti agawid dito anya? Kumusta ti umurang aldaw mo dito yung trabaho mong karakan? May kawak anggal. Kasladyak pala unay amo tar aramidag. Mayroam kan tumalang, June. Kastila ti trabaho mo dito. Ag-check up ka nagiti bag, nagiti sumrek dito grocery. Amo mo tin tar aramidag. Tayo nusurok mo tin kang kasaan. Wananggal. Agyamanak. O sige, panawon ka na. Tama panak mo tan itayin ti trabaho. Dito yan, Manong. Idi sumlatan dito'y. Taguray ako ni taxi dito'y. Agyamanak, Manong, guard, ha? Alam na ito'y. Tip mo anang ibagkat iti kargak. Ala, saan natin? Kunan nyaman na. Alam kit din. Manumot la to'y 20 pesos nga itad ko ngay. Alam lang.
Agyaman ang ngarod, ha? Ni, ada taksi. Sige, ano na. Siya akong timang ipalugan iti karton na kargam. Ay, agyaman nak manong guard. Thank you, manong guard. Bye. Bye! Nagpintas matanday siya, babae. Agsinumbangir ti Dimple na. Napo daw. Kan atidog ti pangulutin abuok na. Adda walit. Aking pitaka nga tayo iti dayta. Allah! Natinagsama tayo siya, babae. Diyak mo nasipotan no iso tinakatinag iti dayto. Kita man. Amangan mat no adda ID na. Adda ID dito eh. Iso dayto iti siya, babae. Kat, adda kontak number na dito eh. Tinasayat. Awaga kadagosan. Ala, thank you at talaga, manong guard. Juni, tinagan ko, ading. Agyaman nak manong Juni. Ay, naimbaglakit din ta si katina kapidot. Kat naisublim adagos kanyak. Napapatid nga minti karga to'y wallet ko. Agyaman nak, ha? Awan na nyaman na, ading. Ay, sumarag ka pa'y, Ag merienda ka pa'y. Katuwa na. Agyaman na, ading. Pakawanan na kumaani. Ngam, kabayatan ti panagkuyog ta. Na-develop direct na ken ka. Iso ding itak. No ibagak nga agayata kon ken ka. Ani? Di ka madanakan. Ngamin, agpada ta itirik na. Agayatak matankan ka. Agyaman na ka ni. Pinaragsak na kitikas taulan. Uray siya. Nakaragragsakak mat. Iso ayam amu ka iti inak, Juni. Nataergayam to'y nobyo, anak ko Saan mat, nana? Nasingpot ni Juni, nanang. Nagagat pa'y. Ay, madlaw ma itilangan na nagagat. Kahit, kaano nga iti panagkasaryaw. Agsimpa kayo kitday, tapno maada, nakmatan iti apukaw. Ola ni nanang. Agmaymay sa ngamin nga anak ni iti day di asawak ni Ani Barok. Iso ano mabalain? Aganak kayo iti adaw. Iso nga agasawa kayo kitday, takaubingan nyo pailaan. Ola ni nanang, tila ibagbagayo ngamin. Kitaan nyo man kat ni. Uray laglablab ba si ni Juni? Napauli magkamangagpaison Barok. Gusto lang dya imbagak, saan aya? Agsimpa kayo kitdin, taditan tumat lang, titurungan niyo. Apay, di ka makaid na. Balikig ka, balikig. Saan ka makatulog? Gamo man yung taladawan, Genubiam. Uncle, pampanunutan ni Ani. Talaga, na-inlove ka keng kwaranan niya. Jack, ilibak, Uncle. Agayata kong ginani. Ada parikot. Awan amo na may papankin ni Jilin kente anak ko. Sa bagay, nagkasar kayo mangaming kini Jilin. Ipagamlat takin ni Ade, ti may papangking kwa Uncle, talo talaga ngay ayatin na ka Genubiam. Maawat natin na balawas mo. Iso may mayat mo lang, no agbaling ka nga honest kini Ane. Di ka agilimod king kwa na, Juni. Oh, Juni,
Itay pa'y lakit kita, anak. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya ka. Apay ka di. Ani? Oo, apay. Ada ka di problema? Ani? Ada kayat ko nga ipudnugan ka? Ha? Ni. Anya dayta? Makongkonsensya kami, Ani. Nabayagan na kayat ko tagpudnugan ka. Nga mabutangak. Tamangan no, panawan na. Anyat kayat mo asawan? Pakawanan na ko mano, nagilimatakan ka. Ngam, hata nasawak. Ngam nabayagan na nagsina kami. Kat adda may isang anak mi. Anya? Pakawanan na, no italang ibagakan ka tagpaysuhan eh. Sapay ko ma, tasaan ka kumayakay kanya. Ani, sorry. Sige. Agawid tan, Juni. Ani, saan tapayan alpasanangan na? Napukawan ti ganas ko amangan. No di ka pa agawid, umuna akon. Ditakan. Ani! Uncle, pinanahon na kong tinubyak. Awan maramidan tara. No talaga, adinakan kaya't kanakan. Awatan, tigasat mo. Uncle, tiyan mo, balhin ako na naragsak. Tiyan mo, nasarang akong ti babae para kanya. Gambabay akas chay. Ala, lipate mo ni anay. Di mo mabaling nga ipilik ti bagim keng kuwana. Nasakitan laki di dayjay. Tati amuna, baro ka pa eh. Wananggal, basol ko. Gamin, nagilimad akin kuwana. Ay, husto lang ti panggedeng mo, anak ko. Pagan-anom ngay ti ulbud a lalaki. Ken uray nagsina da iti asawa na, saan kayo lata makapagkasar? Uwan nga rod, nanang. Nasakit ti panangisina kon ka ni Juni. Ngam kapilitan nga aramidag ti kastoy. Tamo ka saan ani Juni ti lalaki a para kanyak, nanang. Ha? Jilane, anak ko? Kumusta kayo, nanang? Ay na, si Katirumbang nga kumusta at taapi akas tamad tan tilangam. Api nagkutong ka, kan kaslang kakapsot ka. Ay, sumrag ka mabay. Agyaman ak, nanang. Nuda kami nasayaat kami akanayon, tanaa sila ni Apo Diyos ka na kami. Api nagkutong kamutan anak ko. Kan bimakit kamutan iti kasta unay. Kan ngimisit ka pa yun. Anda na dagsan na sakit ko, nanang. Kat panagkunak, umadanin ti apit ko. Anya? Agduduom aklab, tinagtrabahwak. Kat agduduom mamat alalaki, tinakikabkabalayak. Aging ga nakaptanak iti saanan amaagasan a sakit. Anya? Apay ngay akas tamad tan tinagbabanagam anak ko. Pakawanan na ko, ma. No pinaybayan kayo iti anak ko. Agbababawi ak. Ngam nalanawan ti amin, nanang. Iso apakawanan da ko, ma. Ay, nalaala anak ko. Gusto hindi ka nagsangit. Agkamang ka ni Apo Diyos. Na isulaang ti makaagas kan ka. Dumawat ka iti pamakawan. Kat dawatam ti kaasin na. Tapno agimbag kan, anak ko. Kumusta ka, Angeline? Podnugaya mo nagkutong kan. Tandan di ka pa yan may lasin. Kapoy ti kastalangan. Nakapsot ako, Juni. Naimbag man ta si marungkar ka. Sa anak lang ang may sumarungkar. Dito'y akong balay na nanang ngagnaed, Jilin. Ha? Kahit ka nga si Kaswen. Umadanin ti hapit ko, Juni. Adan
taning tibiyag ko. Saan? Di kagsawi ti kasta. Agimbag ka ba? Awanan. Nakapsuta ko. Nasaya ata may ka. Makapangkidawak iti pamakawan kan ka. Gapoy tinagpasulak iti kalabas. Ano tinagpasulak kan ka. Kan nagkurangak iti anak ta. Namuha kong ti amin kinilanak. Isu at imon binsa-binsahan ngay baka. Tamabanog ka lang agsaw. Basta siyak, napakawan kan. Kan, asan lasi ka tinakaarami di tibasol. Ura siyak. Tabayat ti kawan mo. Nakirelasyonak mo dito sa pali. Isa pakawanan na kumamat. Juan, saan ka kagura, Johnny? Maawatan ka. Masyara ko na ikin kajilin. Nakumatasaan ta ang nagsinsina. Nalabit. Saan nakastoy tinagtungtong palang. Basal ko, Johnny. Basal ta adwa, Jilin. Isungag pinakawanta ko man. Kat babae man lang iti panangasikaso kan ka. Maiparinlak. Tinakaro pa nagbabawik, iti nagbasulak, iti kalabas. Ayayatan ka, Jenny. Ayayatan ka, Johnny. Di mo ko mabaybay ante anak ta. Inton awanak ton. Pawanin ni Jilin, nanang. Uwan nga ron, anak ko. Una yan. Apagbiit anak ka din na tayo ta anak ko. Ngam na tayo mat-adagusan. Nagsakit. Di pa parang wanda laki yun, anak. Ngam masapon nga klunan tayo ti amin. Kat ti pagyamanan tayo. At dati anak may ngayon bati na. Makalag-lagi pa kan tayo kan kwa na nanang. Sana bareng-bareng ti makiasawa ng runa no addan na bukal abunga. Tingitingan na naimbag tirik na, tapno agbalin ang naragsak ti buklan a pamilya. Bueno, gagayam di tan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless manan, kada kayo. Amin. Biyag. Ti tao. Nagsaya at kan nagimnas itirik na, timang tulong wano tumulong itipada a tao. Nang runa no ti tao at tinulungam, kat amo na timang bigbig, iti utang anaimbag anakam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sika man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay na, agtal na ka man. Mapantakit din. Agawid tayo jabalay. Ha? Lela, mabain naksa. Kasla sa anak pa yan nakasagana. Di mat nagsaritaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am-amo da papakan mama. Mga no sandak akayat. Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At da ngamin mabalin nyo itibiyag. Idinto da kami kat nakurapay lang. Ay ayatan na kuno saan. Ay ayatan ka, Elena. O ano kasta nga rod, panagnagamday ta. Agawid tayo jabalay. Takayat da ka amakita kan maam-am mo da papa kan mama.
Natayal ka yung tinubyo ti anak mi, ah. Agyaman ak, sir. Di nakawagan iti, sir. Papa, kunamon ganyak. Ha? Manutawan mon, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kanti pamilyami. Iso nga ipasig mon ti bagim kada kami, okay? Agkat anyat plano yo iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y, mama? Lepasan na pa'y ti panagadal na. Okay. First year college lang amin tinailupas ko. Taawan pagadal ko. Sige. Ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungaruden ti kalaysa. Agturpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya? Sika ti mang paadal kin ni Fidel kunam, Elena? Wen, papa? Sigurado ka, iha? Wen, mama? Di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay kan ka. Adayo, tiba iti tawan nyo. 35 mon. Kat 22 na lang. Di kanto nga tagbabawi, ang makinobyo iti ubing nga tayo ng sika. Santo Apolos, papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanyak. Kasta akmat kan kwa na. Di kay madanagan. Tasaan nakabasta agtalag iti may sa alalaki. No Jack marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamukay ha. Agtalag kami ken ka. Ket good luck nga rod, kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti mang paadal ken ka, Fidel? Ni Elena, danang. Elena manan! Di matimbagak ken ka asinaamon day jay a babae, tas ikati sarsaritaan dagiti ka baranggayan tayaw. Nanang. Di ka lababae. Bakbakit tay nobyam nga musika. Di kay kumamatagsoy ti kasta nanang. Tanasayaat ni Elena kanyak. Nasingpet. Kan talaga mariknak ti kinadungo na kanyak. Kan maisa. Tawak lang mata makariknay ti ayan. Basta! Diyak kayat tay jay nga Elena para ken ka, Fidel. Isu asina amon. Di ka kaagyaman. Tadamang tulong iyanak ka. Nagasakit din ni Fidel ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uray pa'y nga ran isu ti kababaknangan dito'y lubong. Diyak tulat ta kayat. May payan na nga ron iti anak ni Fidel aya ket bumakit meten abalasang. Kay ubing pa'y man, ta nasulukla at 30 na. Narigatan nga aganak ti kasta atawan. Adan to may aganak nga tawin iti nasuro a 40. Tetan to lagi nasuro a 30. Di mo ida pakibiyangan. Tabalasang ginbaro dawal. Awan makita ka dakas iti dayta. Auntie Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Idigalman, Papa. Sa bali pa ito, Jaya. Alam mo, naimbag lang at kautem no magipit ka. Saya atem ti panagadal mo, ha? Tanarigat ti awan malpas na nga adal. Narigat ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Wan, Papa. Katagyaman na kada kayo. Gapu iti tulong yaw. Basta ti isek-sek mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon a pamilya. No anya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo asulbaran. Bagay, papanam. Ije palay da Elena. Basta, maaklon mo ni Elena, ngagbalin amalugang da. Kitwan anya pa'y nga agdindin nadan, awan mo't maaramidak. Kasarlat kurang kadakwadan. Kahit anyat ko yung may iday. Awan! Inakla umiliw mo't sige, inakaon. Adoy nanang,
Agmerienda kayon, di kay agbabain. Ay, agyaman na Elena. Ay nakasingsingpit ka. Nagasat gaya ma talaga ti anak ko. Takasken ka ti nagbalin na nobya na. Pagrabangak day ta. Tapat-pat kakunay ti anak tiyo, nanang. Mabit lang, yalan kayo pa iti spaghetti. Ay, saanan balasang ko. Nabsugak una yan. Ay, kwa nga men. Ada importante agagarak. Iso nga, imayak, Elena. Ha? Ay, anya day tananang? Kwa? Ay, kasla, mabainak mo tamang ibagan. Ibagayo kit din. Anya day taya nanang? Di kay kadiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No, ada? Awan nga min bagas, men. Kan pagbayad ko, iti hulhulog ak alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Papanaman ang bagay. Kanayong karuwa. Ija balay da Elena. Ika ba umutang? Di ka lang mabayin, tekas tangar aramay daw. Umutang nga kaya? Inakla ikan ida itinatengkan prutas. Kan inakmat umiliw Saan ang napupuutan ti panaglabas daw? Nakaturbusin ni Fidel. Trabaho pa yan. Wen nga rod, papa. Isu na lang tayo ti addayo a lugar ti na kay distinwan na. Makapay kawat ikawan ni Fidel dito'y balay. Talaga kasta iha. Isu nga irwamun ti bagi. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpa iha? Mapmaparin ti tawan. 40 amon. Urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Tsak mauray. Anya? Ay, sikan ati mangidarirag anak ko. Awan mo dakas na, taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam ta kasarita mi apaman nga bakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti panagkasariyon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito na may alawa sila na. Apay ka di? Kwa, ada nga min damdamagan da papakan mamakanyak. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel? Anya? Oray, ti panagawid mo, ha? Kuwagayang. Adagayang operation may inton umalawas. Isa, may tantan pa ila ti panagawid ko. Ha? Nalipatak mo tan. Sige. Tara, at dami iting may. Bye. Bye, Fidel. Nagkrigat kayam ti long distance nga yat. Makapailiw tinobyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ak. Anya? Apay, anya't mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama. Malmaldayak lang. Mano na bulan asan ngay mauawag ni Fidel. Ag-text mat kiti, ngam sagpaminsan lang. Anya? Apay, adasan nyo nagkinaawatan? Awan mat ti amok, mama. Ngam mas daawak. Kasla limami isang tinobyo kanyak. Kasla saanan anaragsak kanyak, mama. Ha? At hapag nga mga nuadan sa baling ayayatan na. Anya? Iha, think positive latan. Sikamat lang ti marigatan, no agpanunot kay ti saan anasayaat.
Naimbag nga oras yun, nanang. Mabalin ti umay. Ay, ado ti isa nga ilimili na. Di ka maasikasaw. Dagiti katrabahuan ni Fidel. Pumanawak matla adagos. Agda magaklako may papankin ni Fidel. Adda ka di. Kwa. Adda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang nga tayo bak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akaslayad adayom tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo ti pa nagkasarta. Sorry, Elena. Ngam aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart. Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kami kaninanang. One sweetheart. Umuna kayo namangan. Sino dyan masikog a babae? Apay, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobiyak. Ni Mariel. Kat umadanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklaim pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakurayak iti manuha tawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy lagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Apay naaramin mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanan ako, Elena. Aklunan ta kumatigasat ta. Saan adata tinay kari para ti tunggal maysa? No okay laang kan ka. Ti panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan, Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak, Fidel. Pakawanan ako, ma, Elena. Jakmat ninamnama ang mapasamak ti kastoy. Iso pakawanan na kuma. Jak kabalan, mama, papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Agkasaran iti mabiit ni Fidel. So, bay-bay amon. Saan ang mabalin nga awan maramidak, papa? Inaban ko ti ayan ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasarda. Tainak at ipaan ti seremonya ti kasar. Elena, amom ka dito ibagbagam. Ibabain mo lang ti bagim iti kasta nga aramidan. Ay ayat ak ni Fidel. Para kanyak lang ni Fidel, mama. Anak ko, lipat mo na dya, Fidel. Sa lakas kang kuha na tirumbang ayatam. Takalpasan ti ginasaya at ngayon papaay mo kang kuha na. Kasadya lagayam ti aramidot na. Iso alipate mo. Papa. Iya, italaang tayo tamarikrik nam. Patsyak, ang makailiw-liwag kang tumatlang. Papa. Itatanalpasan ti kasaryo iti asawam sa dinaw ti pagnardan niyaw. Ije balay da Mariel nanang. Tayo hindi trabaho mi adwa. Alakit, adda kayo dayta. Noo aganak ni Mariel o may dakalaan, tasyak di mang patanggad kan kuana. Wana nang. Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel ti nasawam anak ko. Ubing lang arudan, napintas pa'y. Padampay, a professional. Talaga siguro nga iso ti para kanya, nanang.
Payanaw limag kamadlakay. Manipod ng kasarti anak takas tanti Jarmo. Aglalarot ka. Kasanaw. Kat mababainak iti pamilya ni Elena. Nay, Ay, nako. ay nagpagpahinam ngay. Abay, asinaw na gidya at tao tapno mabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena ken ni Fidel nga ag-eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel, tinagastos na kenkwana. Tadamot ang trabaho na. Ay, problema aya dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanula ang ni Elena. Tapno makaturpos iti panagadal na. Ura sino may siguro tagsasaad iti biyang ni Elena. Talaga masakitan. Kahit, anyat mabalinta ngay. Nalpasan ti kasar. Ustukit di, tani Mariel, ti nasawa na. Kay kayat ko, ngamday jay nga Elena. Sigurado kan, itiday tapang gandang mo iha. Agabrod kan. Wen, mama. Barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ak iti napasarak dito eh. Ay, iha. Aprobadon ti papeles ko. Isungag flight akon iti mabiit, mama. Agawid ka nun ti yaya ti anak ta, Fidel. Asino ngayon ti mga waawir ka ni baby? Apay, saan ka din agsubli ni Manang Aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Ada ngamin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunin ni Nanang. Tayo isun ti mga awir iti anak ta. Sige man nga ron. No si bibiyag kumapay dahi di nanang ko. Iso ko mati mga waawir. Ngam nasapamot ngamin api musay. May destino kiti sa bali ang lugar, Mariel. Wen nga rod. Ay, agsinatan iti trabaho, Fidel. Sana bale? Tasan unay nga adayo ti pakaidestinwa kani. Agananad ka nga rod iti lugar apapanam, ha? Wen, kastamat ka na kayo. Agan-anad kayo mat iti anak ta dito eh. Nanang, rumwarak. Mangan kayon to na. Pakanan yung tumot ng apo ko yo. Ay, papanamanain balasang kaw. Ay na, saan na masapula damagan nyo dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papananda nga tamanain. Basta sumangpat na nagapoy ti trabaho na. Agsukat adagos ket rumwar manain. Huwag damagak. Kasla makaungat pa. Sa baligayang kiugali na itamanugang ko. Kasla nasingpet mo ididamaw. Ngamita, sumupsuplada mo tan. Manipod idinay destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon mo tan arumwar. Kan marabian nga agawid. Yak maammo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, Nanang. Abay, jak makuntak ti asawa. Anda ka dito balay? Ay na, saan nag-aawid idirabi ay? Jak amaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko ah. Ha? Atap mo nga? Adayin danon da kanya. May papanid asawa. Kat numapanak nagkakaluklukon nak ni Mariel. Jak amo no anya ti aramida. Anyat kayat mo asawan. Agyaman na kita impormasyon, pare. Agturong kami ni Jay, pare. Adda ka kadwa ka pulis. O sige, agyaman na kumanin, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduam ti lalakim iti daytoy a hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak. Awan kayo itibayin! Fidel! Agsinatan! Saan kan ngay ayatan? Nakarakaro pa'y adikan ay ayatan! Manglilipot ng asawa! Ipabalod kayo! Awanan kayo itibayin, adwa!
na, anak ko. Imbalintwag mo matan tilamisaan. Ay, gusto na itan. Nanang, nasakit din nagam ko. O, amo ka nagbasula kita sa wag. Apay nga narabid na tikas day kanyag. Apay, nanang. Ay na, bye-bye amon na jay babae. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay, agastoy. Tinagtungtong palan ti pamilyamin, nanang. Apay! No kasta, agawid kayo ni ti asawam a foreigner, anak ko. Wen, mama, padaanan da kami, ha? Ay na, maragsakan na parakan ka iha. Kamaw dyanan na, nakasarakan iti lalaki a parakan ka. Wen, mama, makunak amay sak akagasatan ka dagiti amin a babae. Ngamin, nasingpat tinagbalin nga asawak. Ay na, nagsayaaten no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa'y, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Kaya timbang ka dyan, anak ta. Agawid dan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay, kanasaya na. Tapno, mamamuta mo ti personal ti agbalin na manugang tabakat. Nanang. Payakas na tila nga masimang petanak ko. Nanang. Naikata ko na iti trabaho. Anya, apay nga eh. Nakadisgrasya ang nanang. At nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanang. Anya! No tiwagas mo anang tunoy iti arapaap mo, kat panang luko iti padam a tao, namnamaam tumet nga rod ti kanayon, apa nagmalas mo. Bueno, gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manen kada kayo. Amen.